Matayo 28 umurongo wa 5 aravuga ngo ariko marayika abwira abagore ati, ndimo ndasoma Matayo igice cya 28 umurongo wa 5 kugera wa karindwi. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebwe mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse, kuko yavuze nimuze murebe aho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera. Dore ndabibabwiye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Twongere dusome Yohana 20 umurongo wa 11. Yohana 20 umurongo wa 11 haravuga ngo, turageza ku wa 18. Aravuga ngo ariko Mariya yari ahagaze ku gituro akirira, arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego undi mu mirambizo, aho intumbi ya Yesu yari yashizwe. Baramubaza bati, mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bamukuyemo umwami wanje, nanjye sinzi aho bamushize. Amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramusubiza ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka ndi? Yibwira ko ari umurinzi w'agashamba. Aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushize nanje mukureyo. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo nje kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana ari we yo Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Kubatanzi nitwa Nagaje Umuke, ndi umushumba mu itorero Presbyterienne mu Rwanda. Nkaba nkora umurimo wa buri munsi nkora ni umurimo wo kwigisha. Ndi umwarimu muri kaminuza yitwa Africa College of Theology hariya Kicukiro. Nigisha aba pasteri cyangwa se abazaba abapastori. Ndashima Imana kubw'uyu mugoroba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Intego y'igiterane iragira iti, kubatayumvishe mu gitondo ejo muzaze muri seminari, twagize ibihe byiza, sibyo apotre? Nukuri muzaze, ntabwo ari amakabyankuru. Ari kandi ejo bizaba biri byiza cyane. N'uyu munsi byari byiza, ariko ejo ho bizaba birushijeho. Intego y'iki giterane irimo iravuga ngo ariko muri seminari twiga ibindi bintu bijyanye n'umurimo wa gishumba, uburyo twese twibonamo. Ariko intego yacu ari rw'umugore mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Niyo ntego ya ziwanje. Ibyinshi amaze kubivuga, ariko kubisubiramo ntacyo bidutwara. Icyo nzi neza nuko twafashijwe kandi ufashwe. Yavuze ngo mu gitondo cyo ku cyumweru hari ku isabato, hari mu gitondo kare kare, ngo wari umuseke utambitse. Bibiliya yavuze ngo abagore batatu, abo bagore amazina yabo nabo. Aravuga ngo hariho Mariya Magadalena, Mariya nyina wa Yakobo na nyina wa Salome, bazindutse ku gituro aho Yesu yari yahambwe. Aba bagore ntabwo bazindutse gusa, ahubwo bari abantu icyambere kibaranga mucyandike. Ikintu cyaranze aba bagore n'abandi batavuzwe mwahangaha,
bataraba batatu, aba nibo bazindutse, ariko hari n'abandi bakurikiye Yesu batavuzwe muri iyi mirongo twasomye. Ikintu cya mbere cyabarangaga ni ukudacika intege. Urupfu rwa Yesu ntabwo rwari urupfu rworoshe, rwari urupfu rukomeye ku buryo rwajubanga abantu, rujubanganya n'isi. N'izuba ryarabimenye ari ikintu kidasanzwe. Hari abagabo bari baragendanye na Yesu baramukunda kandi nawe yarabakundaga, yicaranye nabo, asangira nabo, agendana nabo imyaka 3. Abo ni abigishwa ba Yesu, kandi baza gutandukana Yesu yari yarabibateguje, ariko bamusezeranya yuko batazamusika. Ibyo barabivuze. Petero we yongeraho ijambo rivuga ngo uko biri kose aba bandi sinzi ibyabo, ariko icyo ngusezeranyije nubwo abandi bazakuvaho nje sinzagira gute. Yewe yongeraho n'ijambo rivuga ngo se twakuvaho tukajya hari we ufite amagambo y'ubugingo. Ariko mu gicuku umunsi bamufata, icyambere nta nubwo tutaragera mu gicuku, aba bagabo batangiye kumutererana kare. Muri abi 12 yabonyemo aravuga ngo reka nijanire 3 baje kumfasha gusenga, kuko yari azi ku rugamba agiye kwinjiramo rwari urugamba rukomeye. Ngo abaje mu gashamba k'Getsemane arababwira ngo mureke dusenga, ibintu birahanga birakomeye. Ahubwo ngo yapfukama gusenga agasanga barasinziriye. Umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yararirimbye aravuga ngo intumwa zagusizeyo, ngo naso arakuzinukwa, ngo habe natwe ngo ntitwashobora kubyihanganira, natwe nta wabatera ibuye, natwe iyo duhaba tuba twarasinziriye. Ariko nza mbakundira ko basinziriye. Iyo badasinzira bakamufasha urugamba rw'Getsemane, muri rya joro buri cyuya cy'amaraso, ahari tuvuga ngo Yesu yarakoze na Petero nawe yarakoze. Ariko umugambi wo kuducungura nta wundi muntu wagombaga kuwugiramo uruhare, yagombaga kurwana urugamba rutangiye kugeza rusoje wenyine. Tuvuge ngo amen. Bava muri ako gashamba baragenda, bageze mu gicuku bamushoreye bamujanye mu rukiko. Yesu yaraharenganiye, simvuga iby'umusaraba kuko nta mwanya wabyo, ariko yaraharenganiye kuko nta muntu urajanwa mu rukiko nijoro mu gicuku, ntawe. Ariko bamujanye mu gicuku babagira vuba vuba, akarengane ke kari kenshi cyane no kujana umuntu mu rukiko nijoro abandi baryamye, nako nakandi karengane. Ariko baza bagira ngo bagire vuba, ngo isabati taraba kugira nabi amasaha yo guterana taragera. No, ariko ngo Petero aravuga ngo ibyo niyemeje rageze, ngo Yesu arenga nawe ahinguka, bagenda bamubwira n'aba batamzi bamuhererekanya, bamukuraho bamushira hariya. Ngo bageze mu rukiko imbere y'abatamzi bakuru, Yesu ari aho ngaho bamushinja ibinyoma, bamubwira ngo wavuze ngo ko wasenya urusengero, wagize gute, ibintu byose babimusukaho. Ngo haboneka agakobwa kari aho muri icyo gicuku, sinzi icyo kakoraga. Hanyuma ngo karamubwira ngo ariko Petero ndikamuvuze mu izina, ngo murebye karavuga ngo ndimo ndamureba, ngo nkabona asa n'abandi bazaga bagendana nawe. Petero atariko ahari urimo urareba ibya mu gicuku n'uwareba neza, ukuri si jewe mu bagendanye nawe, aho ngaho sinari impari. Kandi uwo niwe wavuze ngo njewe nubwo abandi bazagusiga sinzagira gute. Abaramwihakanye. Wa mukobwa ati none nubwo uhakanye nkaba nibeshe ku isura yawe, kuri muravuga ururimi rumeze nk'urw'uyu mugabo ikirumaniye, kuri muravuga ururimi rumeze nk'urwo. Ati reka ntunyibesheho, mu bamukurikiye n'abavuga ururimi nk'urwe sindimo. Abaramwihakanye, ngo amwihakana inshuro 3, ngo aramwihakana inshuro 2, yamwihakanye 3. Ngo yumva Isaka irabitse ibyo Yesu yari yaramubwiye, ati ahubwo wowe Isaka itarabikura bamaze kugira gute unyihakana. Yumva agahinda, agenda arira, agahinda karamwica. Ariko nkunda Yesu numugira neza, agira imbabazi. Amaze kuzuka yagiye kumwiyereka. Petero burya ahora asiga Yesu, habe no nyuma yo kuzuka, no nyuma yo kubabonekera. Yamubonekeye ukwe, amubonekera ari kumwe n'abandi bigishwa, amubonekera n'umunsi Tomaso yari ahari inshuro 3. Ariko arangaje ku nyanja ya Tiberi, aravuga ngo ibyo uyu mugabo nta wamenye ibye, yamaze no kuzuka ntiyagira icyo adutangariza, ati nje ngiye kuroba. Ngo avuge ngo agiye kuroba, abandi 6 baramukurikira. Yesu amusangayo, amusanzeyo aramubaza ngo se Petero we urankunda? Inshuro 3. Ako yamwihakanye yagombaga kumukiza 3 nkako yamwihakanye 3. Tuvuge ngo amen. Yagombaga kukiza ibikomere byo ku mutima. Abashaka kumva inyigisho z'inkuru zo gukira ibikomere byo mu mutima, ejo muzaze muzumva, ejo mu gitondo. Gukira ibikomere byo mu mutima no gukira ihungabana, muzaze mubyumve ejo mu gitondo. Petero aramwihakana abandi bose, ariko
ariko yari yahanyanyaje. Aba bagore nababwiye ngo ntibaza bacika intege, barakomeza bagendana na Yesu. Umunsi wo kumusaraba Yesu yikubita hasi agwa, bari bahagazaho. Abyukana umusaraba bari bahari. Abamushinyaguriraga bamucira amacandwa abagore barabirebaga, ngo bamwe bamuzungurizaga imitwe, ibyo abagore barabibonye. Bamwambika ikamba ry'amahwa, abagore bari aho ngaho. Bamwambika urubindo, naho yari ahari. N'abandi bamucumisa icumu ryo mu rubavu, abagore barabirebaga, ngo babireba bakarira kuko babonye umwami wabo ababazwa. Cyakora Bibiliya ivuga ko hari undi mugabo wahanyanyaje, ko Yesu ngo yarahindukiye abona hariho na Yohana. Aramubwira ngo genda urebe uyu mubyeyi Mariya. No. Ariko nta wundi aba bagore ntibacitse intege. Urumva umubabaro w'umusaraba wari woroshe, bashoboraga no guhunga. Ibiboko byabo ntibyari byoroshe, bashoboraga no kugenda. Ariko at least bahagararanye nawe, bagendanye nawe. Nubwo batamwakiriye, ariko bari aho ngaho badacika intege kugeza bamubambye, kugeza avuye mu mwuka, kugeza bamumanuye, kugeza bamushize mu mva, kugeza babirinduye n'ibuye barabirebaga. Mu gitondo rero bazinduka, bari bazi aho Yesu bamuhambye, ntabwo yari amakuru. Bazinduka bavuga ngo nimwumve namwe igitangaza cy'aba bagore ukuntu bataza bacika intege. None umuntu yapfuye banamuhambye, muracyakurikirana umumva? Ibyo bintu murumva bitaremere? Umuntu warangije uri mumva muracyamushaka hiki? Sinimva gusitwikiriye, nibuye bari batwikiriye. Ariko abo bagore baracyagira gute? Baracyagira. Muri uko kuzinduka, ikindi kintu cyabarangaga cya kabiri, nababwiye ngo icya mbere cyabarangaga nuko udacika intege. Icya kabiri cyabaranze, batangaga ibyabo, gutanga imitungo yabo, ngo bajanye ibihumura neza. Tuvuge ngo amen. Ibihumura neza ngo bizabigura make, birahenda. Parufe zirahenda, kuko ntibari bagiye kumusiga amavuta, bari bagiye kumusiga za parufe kugira ngo umubiri wiwe ugire gute. Uko biri kose bari bavuze bati uyu muntu wacu, umwami wacu ntiyabonye umwanya ngo dutegure umurambo wiwe neza nkuko tubishaka, tuwambike, tuwutegure neza, tuwutere parufe, tuwushingure. Ati none uko bitagenze gutyo, ese abo kwizindura mu gicuku abantu batatureba? Kuko ariko bari bashizemo n'ubwenge. Uwari kubabona ku manywa bataburura yari kubateza akavuyo. Baravuga ngo twitwikira akajoro, umuseke utambitse, bazinduka kare kare. Urumva bajanye ibihumura neza, batanze ibihumura neza. Umwe muri bo Mariya Magadalena, wa undi wari warasize Yesu ibihumura neza. Abigishwa baritonganyije. Mariya wasize Yesu akoresheje umusatsi akamumenaho n'amavuta ku biganza, yari mushiki wa Lazaro. Kandi yamusize amavuta bari mu ifete yo kuzuka kwa Lazaro. Aravuga ati rero ibyo mfite nagaragariza umwami wanje ko mukundana, aya mavuta yamusuka ku birenge. Hanyuma abigishwa baravuga ngo yari ngo yapfusha ubusa, ariko ngo arababwira ngo iki gikorwa akoze. Tuvuge ngo amen. Ngo aho ubutumwa bwiza buzavugirwa hose, mwebwe mubabajwe ngo n'amavuta ahenze. Ati ku mwebwe muri aha gusa muri ifete, muri mu mafanda no mu biryo, ntimuzi ibindi. Uyu mugore yahishuriwe ko uwo munsi haburaga iminsi 6 ngo Yesu abambwe. Mariya bamusiza amavuta. Hanyuma noneho Yesu aravuga ngo aho ubutumwa buzavugirwa hose, ngo igikorwa akoze. Mbega mu yandi magambo avuze ubutumwa butazibagirana. Kubera iki? Kuko yafashe ibiyenze abigaragarisha umutima w'urukundo, abisuka ku mwami wa Yesu. Aba babyeyi batanze ibyabo, bajyana ibihumura neza kugira ngo batunganye umubiri wa Yesu ushingurwe mu cyubahiro. Haleluya. Ariko bagenda bibaza ibibazo byinshi. Ikintu cya gatatu cyabaranze aba bagore ni ugukorera mu ibanga. Nta muntu baraganyije ngo bamubwire ngo turazinduka. Hari uwo babibwiye, kuko iyo bari bafite ikibazo ngo ninde uduhenangurira ibuye, ninde uza kurisunika. Bashoboraga no gushaka igisore cyaho mu mudugudu gifite ibibaraga kikaza kikarisunika, ariko ntibashakaga ko hari umenya ko bakoze icyo gikorwa. Ibintu byabo byose babikoze mu ibanga,
bagenda bibaza bafite ibibazo bakorera mu ibanga. Ibanga ni igikorwa. Uruhare rw'abagore kwamamaza ubutumwa, mushobora kutababona ku gatuti ngo mubabonane mikrofone, ariko nubwo baba ari abakecuru bazi gukorera mu ibanga. Umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha 108 yaririmbye indirimbo aravuga ngo nje ndi umukristo, ngo nzahora ndiwe, ngo kandi ndi umukristo wo mu mutima. Tuvuge ngo amen. Ariko abantu baza barwanira mikrofone baba bayishaka hiki. Gukorera Imana ntibisaba kuza hano, birasaba kumenya ukorera ukabikora mu ibanga. Buriya Mariya undi wasutse amavuta ku birenge bya Yesu yabikoze mu ibanga. Abandi barimo kurya bahererekanye, ariko yari yanezerewe akabona umuco wabo ntibari bumwemerere kugira gute kumuhereza ijambo ngo avuge, kubera ko umuco wabo ntubemerera ko umugore avuga muri public. Aravuga ati njewe kabone nubwo bonyima ijambo, nubwo umuco wanje utabyemera, ariko nzi gukorera umwami wanje, nzi no kumugaragariza yuko mukunda, nzi no kumuhereza ibyo mfite. Nanje ubwanje sibaza amusuka amavuta, aravuga ngo nanje n'uyu musatsi wanje ciye bugufi nkweretse ko nkwihaye nanje ubwanje. Haleluya. Ndi umukristo wo mu mutima. Abantu bari mu gushaka kugaragara, ngo batwitse ko murashaka gutwika. Ndi umukristo wo mu mutima. Tuvuge ngo amen. Aba bagore bari bafite uburyo bazinduka kare bakagisha inama, bakavuga bati wa musore we, ntihabuze uwari ufite umwana, ntihabuze uwari ufite umugabo, yashoboraga no kumubwira ngo ngwino uje kudusunikira ibuye tugiye kumusiga amavuta. Ariko ntibakundaga ko ibintu byabo bijiriya hejuru. Gukorera Imana ntibisaba ngo baguhe ijambo, ngo twebwe ngo kuri uriya mupasiteri ngo icyo tuzadupfa nawe, ngo ntazaha abandi umwanya. Nuko mutazi icyo gukora. Gukorera Imana ntibisaba ngo baguhe umwanya. Gukorera Imana ntibisaba ngo uhagarara aha. Ndi umukristo wo mu mutima. Haleluya. Nibisaba ko babitangaza. Abagore bari bazi kuzinduka mu ibanga bagakorera Imana nta muntu basunitse, baragenda bajana ibyabo mu ibanga, ngo bagenda bibaza ngo ariko abagore bazi gukorera Imana mwe muzi yuko. Haleluya. Muzi ko aricyo cyatumye Imana ibabitsa ibanga. Reba nawe marayika yabonekeye Mariya aramubwira ngo uzatwita, ati bizagenda gute ko nta mugabo nzi? Ati umwami w'Iteka yarabigambiriye abikira Imana ibanga mu nda yiwe. Haleluya. Ntabwo yagiye abitangaza ngo marayika yambwiye ngo nzabyara umucunguzi. Yabigize ibanga ryumaho. Ndi umukristo wo mu mutima. Haleluya. Korera Imana ntibisaba kuvuza induru no gusakuza. No mu ibanga wo hakorera, wo kwambika abakene mu ibanga, wo gaburira imfubyi mu ibanga, wo kwishurira abana b'imfubyi mu ibanga, wo senga mu ibanga. Haleluya. Ayiwe abantu bo basigaye bari kodinga n'amasengesho. Ayiwe naruga bakayirekodinga bakayohereza. Mbega umukristo wo mu mutima. Bwana asifiwe. Bari bazi kuzinduka mu ibanga nta wundi bareba, bitwikira akajoro bati tugende twitwikiriye nta utubona. Ngo bagezeyo basanga bagira umubabaro mwinshi, basanga imva yagize gute, yarangaye, ibuye ryahirimye, ngo barushaho kubabara. Bagendaga bari bafite agahinda kenshi cyane. Icyambere bari bafite umubabaro yuko umwami wabo yapfuye urupfu rubi. Icya kabiri bakababazwa nuko yapfuye. Icya gatatu bakababazwa n'uburyo yashingiwemo. Ariko noneho umubabaro uriyongera, babazwa nuko basanzwe umwami wabo atakiri mu gituro, babura n'umubiri wiwe. Icya kane noneho baravuga bati noneho ni igitangaza, ese umuntu yopfa n'umubiri bakawutwara? Aho nibura n'abawutwaye ntitubamenye. Ninde se wawutwaye? Ntituzi n'uwagize gute n'uwawutwaye. Ngo ntibazi uwatwaye umurambo w'umwami. Ariko aba bagore ndabakunda. Muzi ukuntu bazavuga
ngo ntituzi uwatwaye umwami wacu kandi ga yapfuye n'umurambo w'iminsi, ariko n'umurambo w'iminsi 3 bari bakimwita ngo n'umwami wabo. Haleluya! Ngo bahageze bararira, marayika arababwira ngo ariko mwabagore we murimo murarizwa niki? Ngo ndabizi. Nimwumva ukuntu ababwiye ngo ndabizi ko murimo gushaka umwami wawe. Uko abantu ba muri Kasarani bazamenye, abaturanyi bawe barabizi. Marayika arababwira ngo ndabizi ko uwo murimo gushaka, ko murimo gushaka umwami wawe. Uko nawe barabizi, hatari ukwitamburisha ngo turaba pastor, ukuducecetse bo bibona, hatari ukugenda tucyatsa tugenda twongeraho n'amatitire kugira ngo tubakange, tuyacecetse tugaceceka bo bimenya. Ese uko bo bimenya? Ngo ndabizi, marayika niko yababwiye, ndabizi ko murimo gushaka inde? Umwami wawe. Haleluya! Ese abaduturanye barabizi ko tugira umwami? Barabimenye ko tugira umwami? Ako kanya ngo bararira, arababwira ngo murimo murashaka umwami, atari ko nimugende mubabwire nta kiraha, nimugende mubabwire ko atakiri mumva. Ariko yabanje kubabwira ijambo ryiza cyane, arababwira ngo mwitinya, nimureke kurira, nimuhumure. Haleluya! Mwitinya, kurigarukaho mwitinya. Ako kanya ngo bararira. Matayo ntazavuga aho babagore bose bagiye, ariko Yohana we, Matayo azabirangiriza uko nyine ko bose bari hamwe, ariko Yohana waza batandukanye. Yohana azavuga ngo Mariya ni nk'abandi bagiye, Mariya agakomeza atitiriza. Timwamumvisha ko twasomye bavugana na Mariya wenyine, nta uzaho abandi bari bagiye. Yohana ntabwo atubwira aho bari bagiye, nimba ariko agaragaza ko Mariya yari wenyine. Bigaragara ngo bagenzi be bararize, wenda bariheza, barashoberwa, nta uzi uko byagenze. Ariko ngo Mariya arakomeza ararira, akomeje kurira. Mbere yuko akomeje kurira, abona ko amarira bitarangirira, aravuga ati ariko se aya makuru none ndayihererana, reka ngende mbwira abigishwa uko byagenze. Ngo arirukanka abwira Petero na Yohana, arababwira ngo muzi byabaye. Twazindutse kare ngo tugezeyo dusanga imvira arangaye, dusanga nta murambo urimo, dusanga tuyoberwa n'umuntu watwaye umurambo. Abagabo bihagarara baravuga batese ikubyo byabaye. Ati no, ati nimuze nje kubereka nje ndahazi. Ngo barajana Mariya bereka imva ya Yesu. Ngo bahageze, Yohana muzasome kiriya gice cya Yohana 20 cyose. Bahageze ngo Yohana ararunguruka, arungurutse abonamo ibitambaro. Ngo Yohana arunama areba mu gituro, abona igitare ishizwe hasi. Petero we aravuga ngo nje sindeba gusa, ngo we yinjira mu gituro nyene y'igitare hasi, ariko abona ngo n'igitambaro cyari kiziritse mutwe wa Yesu. Timwumva ko abantu bazabona ibintu bitandukanye, ukuna nyuma y'igiterana abantu bazavuga amakuru atandukanye. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Umwe abonye ibitambaro byera, undi yongeyeho, noneho kwagize. Mwumve Petero yageze no mumva, abagore barungurutse babona imvira arangaye. Yohana araje ararungurutse abona imvira arangaye. Petero kandi abona imvira arangaye. Abo bantu barungurutse muri iyo mva, niba tuzaturirimba mu ndirimbo ya 77 muzagakiza, tukavuga ngo hariho abarungurutse mu mva, hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barunguru mu mva. Yesu ubwo yamara akuzuka mu nyuma yagiye, hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru. Haleluya! Hariho abahamya, hariho fact, hariho ibintu bifatika
bigaragaza ko yazutse. Haleluya. Pastor Emeline yavuze ngo baguririye abarinzi ngo mugende ntimubivuge, ariko abona ubwo bayahombeje. Hariho barungurutse mumva barabibona ko ari byo byabaye. Mu itorero nsengeramo rya EPR tujya dusenga ku cyumweru, twagera hagati tukavuga ngo duhamye kwiza imyizerere y'intumwa, confession de foi. Pastor Manase arayisi ko twariganye. Noneho tukavuga ngo duhamye kwizera kwacu, tukavuga ngo nizeye Imana data wa twese. Tuzatuvuga inkuru ndende sinyivuga, ngiye kubabwira akantu kamwe tuzatuvuga muri iyo nkuru. Tukavuga ngo nizeye na Yesu Kristo ngo wabambwe, wababajwe ngo ku ngoma y'umwami Pilato. Tuzatwama tumutangira avutse ngo wasamwe n'umwari Mariya, ngo abyarwa kubw'imbaraga z'umwuka wera, ngo yababajwe ku ngoma y'umwami. Muzi impamvu tuzatuvuga ibyo, tukavuga tukagenda tukavuga ngo yarababajwe, arapfa, arahambwa, ngo ku munsi wa gatatu amanuka, ngo Imana imuzura mu bapfuye. Tukagenda tubitondekanya. Muzi impamvu abakristo, iyo myizerere abakristo bose bo kwisi baza bayivuga, uretse abashatse kutayivuga. Hanyuma tukavuga ngo impamvu tuza tubivuga, kuriya hari abantu baza bavuga ngo ntiyigeze apfa, kuriya baguririye bariya hariho n'ubu nyine abantu bazavuga ngo ntiyapfuye. Iyo tuvuga ngo yarapfuye gusa yarahambwe, abantu bize amateka y'isi za geography na za histoire boza bakaduhakanya, bakavuga ngo ntiyigeze apfa. Ariko dufite ibimenyetso simusiga, zo tubabwira ngo ku ngoma y'umwami Pilato. Ese Pilato niyabayeho? Bakaja mu mateka bakabisoma bagasanga Pilato yabayeho. Hanyuma iyo tuvuga ngo yarapfuye ngo arabambwa, bari kuvuga ngo yagumye ku musaraba, tukongeraho ngo ntiyabambwe gusa, tukavuga ngo yarapfuye hanyuma ngo arahambwa. Iyo turekeraho ngo arahambwa, bari kuvuga ngo yagumye ikuzimu, tukababwira ngo yeme yarageze ni kuzimu, ntiyagumayo, azuka mu bapfuye. Haleluya. Umuntu nakubaza ibyo wemera uzumubwirira nibyo gusa, twemera umwami wapfuye akazuka. Hariho ababibonye, dufite fact. Habone nubwo bagurira abantu ngo bagende bamamaza, dufite abarungurutse mumva. Haleluya. Abona abagore n'abagore bararunguruka. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, niba barungurutse mumva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka, hanyuma yagiye. Haleluya. Bene data, abagabo bashumba bagenzi banje, menya abagabo baza baheba vuba. Petero na nyuma yo gukandagira mumva ahita yigendera, na Yohana cyaho baraheba bati yewe nuko ariko Mariya ngo bigenda gutaguma hagaza. Mwabumvisha abantu batazakika intege, na nyuma yuko ahamagara abandi bakarunguruka mumva bakabonamwe n'ibitambaro bagakandagiramo, baravuze barahebye, iwe aranza gumyaho. Njewe naha gusa agumaho, kandi ngo ararira. Cyo gituma muzamubona abagore iyo twanezerewe turira, dukunda umwami wacu ku buryo no kumurira ni ibintu byacu. Haleluya. Ararira, arakomeza ngo arahagarara aho ngaho arira, ngo arongera arunama areba mu gituro, ngo abona abamarayika babiri, baramubaza batatu, ariko wa mugore we urarizwa n'iki? Nawe arabasubiza ngo nabuze umwami wacu. Ntavuge ngo nabuze umuramba, akavuga ngo nabuze umwami wacu. Tuvuge ngo amen. Ngo nigihe ari mu gituro yakomeje kuba umwami, nabuze umwami wacu. Marayika aramubwira ngo Yesu yazutse ntakiri hano, ati mugende mubibwira abandi. Bene da dushira agahinda kandi twishime, Yesu ntakiri mu gituro, yarazutse ni muzima. Haleluya. Ariko aravuga ngo nimugende mubibwira abandi. Nimugende mugira gute? Mubibwira abandi. Ngurwo uruhare rwacu ni ukugenda tukabibwira abandi ko atakiri mu gituro.
nirwo ruhare rwa buri muntu wese wamenye Yesu. Hanyuma Mariya gumaho ngaho, kunda Mariya n'abandi abagore batumwe na marayika banga kugenda. Uku nguku impaka ziba mwisi. Iyo tuza n'ubu ngubu baratuzengereje ngo ninde wabahamagaye ngo ko atigeze abahamagara. Emerine yabwirije aravuga ngo igisika ngo umwenda wari ukingirije ahera ngo watabutsemwo twigererayo. N'ubu haracabana abantu bawudoda. Sibyo murabizi ko baza bawudoda. Pastor Manasi nta bantu uzi baza bawudoda. Nta bantu mwakoranye uzi baza bawudoda ngo abagore ndimugereyo. Ntabuzi. Urabazi harya. Hahandi. Manasi hari itorero yakoreyemo kugera n'uyu munsi sindivuga. Kugera n'uyu munsi ndibazarobanura abagore. Uko abo badoda wa mwenda wari ukingirije ahera hahe. Barongeye baradoda barashigira biki. Aho kuradoda umwenda utari wawe Yesu yarangije. Kwa neema kubwa zaidi tumekubaliwa. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumutumika. Ubuntu twagiriwe we urabufasha ubushize mu mufuka w'ikoti ryawe ngo nzaza mbujana gutya njane gutya, hanyuma ningera hari yambereze bisengo, ningera hari yambereze Pastor Amani, ningera kuri Roy uhita udoda. Bwa ubwo buntu bw'Imana twagiriwe. Kwa neema kubwa tumekubaliwa. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumtumikia. Haleluya! Ibyo mbivugiye ko bano bagore ni mubatekerezeho. Mariya yatangiye kubabwira iriya muri Matayo. Marayika babiri batangiye kubabwira ngo ariko nimureke kurira mugende, bakanga bakaguma. Bari kuzaza batubwira ngo twatumwe n'abamarayika. Ndi mubizi bari kuzaza babivuga. Babati dutumwe na nyiri rugo. Tuvuge ngo amen. Mariya na nyuma yuko abamarayika bamubwiye ngo agumaho arakebuka ngo abona Yesu ahagaze, ariko ngo ntiyigera amenya ko ari we. Yesu nawe aramubaza ngo ese wa mugore we urimo urarizwa niki? Ese mutekereza ko ari iki cyatumye Mariya ayoberwa Yesu kandi yari asanzwe amuzi? Mwaba mutekereza impamvu zatumye Mariya ayoberwa Yesu? Muyobewe gusa, yaramuyobewe aranamwitiranya, kuko Bibiliya yavuze ngo yagize n'umurinzi w'agashamba. None nimba ari wowe umutwaye wamunyeretse. Mutekereza ko ari iki cyatumye Mariya ayoberwa Yesu? Hari cyatumye amuyoberwa. Impamvu ya mbere mwibaza amasaha arimo kurira. Iyo urimo warize cyane ibikezi byuzuye mu maso uzubona nk'ibintu nyine bitagaragara neza, bitari sawa. Ariko impamvu ikomeye yatumye Mariya ikomeye y'ingenzi yatumye Mariya atamenya Yesu akanamwitiranya, ni ukubera ko Yesu yazukanye undi mubiri. Haleluya! Kuko yashatse no kumukora aramubwira ngo ntunkoreho sindazamuka ngo nje mu ijuru. Yazukanye undi mubiri ntigera amumenya, aramwitiranya agira ngo ni umurinzi w'agashamba. Yesu abona ko Mariya atamenye ndetse yamwitiranyije. Yesu aramuhamagara mu izina rye, aramubwira ngo Mariya we, nawe aravuga ngo Rabuni. Mariya ntiyamenye umubiri wa Yesu kuko wari wahindutse, ariko yarazi ijwi rya Yesu, ntiyashoboraga kuryitiranya. Haleluya! Yesu nawe amuhamagara mu izina, aratuzi, azi n'amazina yacu, ntazi kwitiranya, ntazi tuyoberwa. Haleluya! Mariya yumva ijwi rya Yesu ararimenya, aramubwira ngo databuja, aramumenya. Ijwi rya Yesu Mariya yararizi, kandi ijwi ryawe hindutira amajwi yose, kandi ijwi ryawe Yesu we, amajwi yose
bamutoranya, ntibigeze bamumenya. Niyo mpamvu abahanuzi bari kubacurika bakabacurukura, ntibazi iryo jwi, ntibigeze barimenya. Ariko uwarimenye ntawamubesha, iryo jwi rindutira amajwi yose. Haleluya! Birashoboka kuba mu rusengero nturimenye. N'umwana nzamukugabira ngo amare kumwonsa acutsa muzana mu rusengero. Samweli aba mu rusengero guhera ari umwana, bugaca bukira ari mu rusengero. Ntiyazaga akinira hanze, yabaga mu rusengero. Ariko ntiyarazi gutandukanya ijwi ry'Imana n'iry'umutambyi Eli. Umwijoro Imana iramusangira amubwira ngo yewe Samweli, Samweli, ngo yumve iryo jwi kubera atararizi. Yirukangira he ku mutambyi Eli ngo karame. Umutambyi atari ko mwana, singuhamagaye, genda uryame. Aragenda arongera araryama, arongera amuhamagara bati Samweli, Samweli. Yirukangira ku mutambyi. Ayiwe, abantu benshi baheze muri rugo rungabangabo, basaziye mu itorero bataje gutandukanya iryo jwi. Ariko Mariya yarazi ijwi rya Yesu. Haleluya! Samweli kugeza ubwo umutambyi Eli yamubwiye ngo niwongera kuryumva ngo uvuge ngo karame mwami wanje ndi hano. Waba warasaziye mu nzu y'Imana utararyumva. Mbese iryo jwi mwararyumvishe? Yemeje nararyumvishije, nararyumvishije. Haleluya! Haleluya! Aya nayibutse ryansanze hari kumanywa, hari saa 8 riza risanga umuntu ku murima wiwe. Ryansanze ndimo guhata imyumbati munsi y'igiti cy'umwembe. Ntacyo uzaba, ndi kumwe nawe. Ntacyo uzaba, witinya, witinya. Ntacyo uzaba, ndi kumwe nawe. Ntacyo uzaba, ndi kumwe nawe, urarinzwe. Haleluya! Iryo jwi, iryo riza niryo rituzi. Riza rivuga, Yohana yaranditse mu gice cya 10, aravuga ngo intama zanje ndazizi, ngo nazo ziranzi, ngo zazumva ijwi ryanje zikankurikira, ngo kandi ndazifashe gutya mu kiganza, ngo nta n'umuntu wabasha kuzivuvunuramo. Ariko ubwo bamugira muza mu buterwa n'iki bavandimwe? Ubwoba butagira ishingiro. Ariko uwo mwami mwaramwumvishe. Umwami wavuze ngo ndagupfunyitse ntawe uzagukura mu kiganza. Ubwo bwoba n'ubwiki? Niko yavuze, aravuga ngo ndagufashe ntawe uzakuvuvunura mu kiganza cyawe. Ubwo bwoba n'ubwiki? Ntacyo uzaba uri mu kiganza cyiwe. Haleluya! Ngo Yesu aramubwira ngo ngaho genda, ngo genda witinya. Aramubwira kandi arongera aramubwira ngo Mariya yabwiye ngo mwitinya. Niko twasomye hariya muri Matayo ngo mwitinya, ngo ahubwo mubwira abandi. Ariko na Yesu yabwiye Mariya, aramubwira ngo ntunkoreho, atahubwo ihute ugenda ubibwire bagenzi bawe. Uruhare rw'abagore nibo ba mbere bagiye baje kubwira abandi, cyo kubabwira ngo namubonye. Ngo Mariya arababwira ngo ibyo bavuganye nawe ngo nibyo yabonye byose, arababwira ngo nabonye umwami. Haleluya! Uruhare rwacu kuvuga ko yazutse ntibisaba ngo mube mwarize amashuri, ntibisaba kuba waraminuje, birasaba gusa kuko wahuye nawe. Icyo gusa. Nimba warahuye nawe nduzabura icyo umuvugaho, nimba warahuye nawe nduzabura icyo umuhamya. Oh haleluya! Ntibisaba ngo ube warajijutse, ntibigusaba imyaka y'abakobwa bato, biragusaba gusa ko wahuye nawe ukabibwira abandi ngo nahuye na Yesu. Nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo ameniokoa. Ukababwira ngo nabibonye. Yesu aramubwira ngo Mariya, ibyo ubonye kuba wambonye ndakiri mumva, si amakuru yo guceceka, si amakuru yo kujana mu rugo, ni amakuru yo kugenda ukabibwira abandi. Haleluya! Kandi ngo mugende mubabwira ngo witinya, witinya mwana wanjye,
mubwire ngo witinya ntakiri mumva. Ngubwo ubutumwa twahawe nubwo kugenda tubabwira ngo yarazutse aravuga ngo mwitinya. Haleluya. Abantu bafite ibintu byinshi biri mu kubatera ubwoba bigatuma batinya. Ubuzima buri hanze aha buduteye ubwoba, kurera abana biduteye ubwoba, kuba muri ubu buzima biraducanganyikishije, intambara n'amakuru y'impuha biduteye ubwoba, ibirwara bikomeye bya diabete n'ibindi biduteye ubwoba, ibintu byaraducanze biduteye ubwoba. Ariko ubutumwa abagore bafite n'abagabo nubwo kugenda bamamaza bakabwira abantu ngo mwitinya. Haleluya. Ngurwo uruhare rw'abagore yarababwiye ngo mugende mubibwira abandi. Yaza kubahamagara baramukatiye kare, yaza kubasanga mu mirima yabo bari kuba yarababwiye barakumubwira bati wisha umuco, ariko yarababikiye inkuru nziza, yarazi neza ko hari umunsi bizakomera. Abagore akabatuma, arabatuma arababwira ngo mwitinya. Ngubwo ubutumwa dufite twese abagabo n'abagore bwo kugenda tubwira. Erega buryo nibwo butumwa bwa Bibiliya, nibwo butumwa buri hano mu ijambo ry'Imana. Umunsi Yesu azuka ubutumwa bwa Noheli ni mwitinya. Umunsi Yesu avuka marayika yabonekeye abungeri arababwira ngo mwitinya, ngo dore mbazaniye inkuru y'umunezero, ngo kandi si umunezero kuri mwebwe gusa, ngo ahubwo ni inkuru y'umunezero ku bantu bose bo mu isi yose. Haleluya. Umunsi Yesu azuka abwira abagore ngo mwitinya nimugende mubibwira abandi. Umunsi wa Pentekote bikingiranye umwuka wera ngo amanuke, ubwoba burashira barasohoka. Ngubwo ubutumwa dufite bukubiye mu ijambo rivuga ngo Kristo ni muzima. Umuntu wese yaba umugabo yaba umugore, uruhare rwacu ni ukugenda tuvuga ngo mwitinya. Imana iduha umugisha kandi umugisha ijambo ryayo. Dushimira aera niwe waturemye twese turare ubwapfane. Dushimire Uwiteka.
mana ngo dukeneye kongera kumva ijwi ryawe. Mana turagushima, tuzamuye icyubahiro cyawe. Turagushimiye. Haleluya. Ijambo ribasha guhindura ubwenge bwacu, rigahindura haleluya, rigahindura himbazwe Mana yacu. Shimwe ko natwe waduhamagaye. Ushimwe. Haleluya. Warakoze Yesu, warakoze Yesu, warakoze. Ubahiro mwami Yesu. Wewe ulifufuka Imana. Wabwe icyubahiro kuko uri muzima. Haleluya. Ushimwe icyubahiro kuko wadutumye. Amen. Wabwe icyubahiro kuko utuzi. Amen. Wabwe icyubahiro kuko ijwi ryawe ari rizima mu buzima. Amen. Yesu ni muzima muri twe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shimwe kuko uyu mugoroba uganirije imitima yacu mwami Yesu. Wongeye kutwibutsa ko waduhaye ubutumwa. Uruhare rwacu ni ukugenda twamamaza, ni ukugenda tubwira abantu kuri muzima, ni ukugenda tubabwira ko utakiri mu mva, tukababwira kuriho, tukababwira kuri muzima, tukababwira ngo mwitinya. Haleluya. Birashoboka ko abantu baba mu nzu yawe batigeze bumva ijwi ryawe. Haleluya. Ndasenze Mana muri uyu mugoroba, hongera usura imiryango yacu, usura buri umwe wese, usura imitima yacu. Ubwo wazutse ukaba uri muzima, usure ibyapfuye, usure uhembure. Ijambo ryawe riravuga ngo usuramo ibitariho bikabaho. Reka ubuzima bwacu bwongere buhembuke, ubugingo bwacu bwongere bubeho. Haleluya. Birashoboka ko bamwe muri bameze nk'aya magufwa yumye. Umwuka wawe muzima, imbaraga z'umuzuko zongere zigere ku mitima ya benshi. Abagaragara ko bumagaye bongere babeho, bongere babeho. Haleluya. Bongere babeho. Ushimwe mwami Yesu, ushimwe kuko uvuganye natwe. Abatarakumenya, abaza bitiranye ijwi ryawe, ndabasengeye muri uyu mugoroba ngo wongere uganire n'imitima yabo, bongere bakumve, bumve bagize ubuzima. Mana waravuze mu ijambo ryawe ntirizo rimanukira gupfa ubusa. Wari ubizi, wabimenye tutaraza, wari uzi ko i Nairobi hazaba uyu mugoroba. Hari impamvu turasabye ngo uyu mugoroba utubere itangiriro, itangiriro ry'umunezero, itangiriro ry'ubuzima bushya, itangiriro ryo kukwamamaza, itangiriro ryo kukuvugira, itangiriro ryo kuguhamya. Uyu mugoroba mu buzima bwacu ibyapfuye byongere bihembuke, ibyananiranye bihinduke, imitima ikomeye wongere wiremareme, uyoroshe, imitima itakigira urukundo, imitima yabuzemwe amahoro yongere igira ubuzima, kuko wasuye imitima yacu. Urakoze Ma, icyubahiro cyose ibyakorewe aho uyu munsi nibizakorwa ejo, nibizakorwa ku cyumweru no mu bihe biri imbere, ntibizagira umuntu witirirwa Mana, ntibizanyitirirwe, ntibizitirirwa umuntu uwo ari we wese. Duciye bugufi, icyubahiro cyose turakikugaruriye kuko ari we wabikoze. Icyubahiro n'ikuzo, impundu n'amashimwe n'ibyo